Mthwakazi bafuna ilizwe la angaze ngilizwe likhuluma ngakho bayakhuluma kungaba le peace njani nxa likhuluma ngepeace and reconciliation kulabanye abantu abangungunayo bekhala ngelizwe la kuzoze kulungiswe nina abaqalisanga namuhla lokho bekhuluma njalo iqiniso ukuthi vele amazwe angu2 wenza ngaze ngifuna ukusekela ubani ongakufuniyo akubhadali ngoba lo mkhuhlane uzahlala unjani ukhona kuliwa kuphela njalo le ndaba eGugurawundi I'm sorry guys if you are seated there ingayisebenzi ngoba kuthi uthi vele akubhadali lutho akusoze kwaba lokuthula vele kungalungiswa into lezi ezingu2 ngabantu bakoMthwakazi lokho andifihleli ngifuna ukutshela iqiniso bese kubuya futhi ubaba ngumbane mbenjanjani ngathi ukhuluma nge-HIV and AIDS ukuthi ku-committee le iqiniso elihle baba ngutshela kathi sengiphume empopho mala esikole sami eseduze lukhanyiso abantwana baxotshiwe bahawula nge-school fees abantwana abangikhona abaningi mina ngiyabazi ngoba I-run that nursing program ngabantwana abafelwa ngabazali ngabantu abantwana abazali ababulayo HIV abangalamandla okusebenza baxotshiwe ezikolweni abafundi namhlanje sobaxotshiwe uthe badinga sponsorship babuya le$10 ngamalanga amabili abantwana labo khathesi ngicine sebexotshiwe sebesesenta ngathi salani lisidla ngisake ngiyotshela abantu labana ukuthi kanti banjani vele bona bengazake benza into ehloniphekayo ehlonipha abantu rights you speak of rights akula right elilungisayo shelter akula education akula employment akula security akula abafazi bayarechwa abantwana bayarechwa umntwana engarechwa ngumuntu we-political party bani ethandwayo kakhulu mabili phela alamandla lo mntwana sure erechwe ngiringindi yexhego lilama-59 years nele-14 lizaphuma D umntwana lana edubeka impilo yakhe yonke mina ngicela ukuthi madoda nxa likhonapho libona ukuthi liyabuyela lo batshela ukuthi hayi le ibhili nje liyadlalela asidleni lathi sipheni phela imali yona le-round nga sayifuna phela lathi ngasoze lihambe mahara alihambi mahara there's something you benefit indaba lingayali eparlament Priscilla phakamisa isigqoko batshela ukuthi asisafuni kuyakhuluma labantu ngento leyo sure batshela ngithi asisafuni ngoba thina sesidiniwa sisafuni kuyasiqaphula kakhulu rights bakithi kulo baba rights kulo baba HIV and AIDS abantwana bahawula thina siyahawula sonke siyahawula silale emkhukhwini silala ngaphansi kwembheda liza kulungisa njani hayi le ibhili lezichitha isikhathi ihlobo zami phambili ngaphombeli banga 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 hayi lichitha isikhathi but velani lo batshethi nxa lingafakanga into eGugurawundi nxa lingafakanga ilizwe into yamazwe angu2 libatshethi nguPatricia Chabalala uMancube nguMancube mina libatshela ukuthi umfazi lana othiwa nguMancube uyakazibiza athi ngumama Mthwakazi abantu bafuna ilizwe labo ayifakwe libakhulule libaphi ilizwe labo bazibuse benze